I dobar dan, danas menjamo termalnu pastu na procesoru. Svugdje sam vidio da menjaju i da snima, ali nikad nisu snimali ovaj procesor, ne znam tačno ni koji je. Uglavnom ovaj jack kao što vidite tu. Stavit ćemo sivu pastu, mislim da je i ona dovoljno dobra. Naručio sam s eBaya za nešto malo novaca, pa da počnem. Znači treba će mi jedan odvijač, obični, znači tu se zabode i lagano u lijevu stranu da se počne dizati. Nećete uspjeti iz prve. Evo ga. S druge strane polako. Ovo skinemo, pinove. Sa kulera. Samo polako skinemo. Evo ga, ovo je socket 462. Single core procesor je u pitanju. Vidite koliko je to ogromno. Znači, očisti se ova pločica. Samo da zoomim. Očistimo ovu pločicu. I nanesemo novu pastu na nju. Naravno očistimo i ovo. S običnom krpom. Čim god. Malo teže silazi. Ćemo šmirglicom. Baš je zapeko stariji kompjuter. Skidate koliko god možete. Sad, kod ovog procesora je jako bitno da pazite na ovaj ćoškić. Samo da zoomim. Jako je bitno da se pazi na ovaj ćoškić gore i da se vrati kako on išao. A to je i obeleženo. I točno tako i upada procesor. Otvaramo ovo. Ne znam koliko ćete vidjeti. Evo, ovo je sasvim kao zrno braško. Znači, ovaj gornji deo što se sija, stavljamo ovaj ćošak. Obično bude obeležen, ali ovdje sad nije. Kod ovog socketa 462. Stariji je procesor u pitanju, AMD. I sad vraćanje, znači, bitno je da ove prvo vratite sa lijeve strane i onda opet sa odvijačem vraćamo desnu stranu. Da bi nam bilo lakše, prvo utaknemo ove pinove. Vamo vratimo.
smo vratili ovu stranu, još prevesti ova druga. Znači isto tako odvijačem. I to je to. Bateriju za BIOS neću pokazivati, jer svi znamo zamijeniti bateriju. Pozdrav, vidimo se u sljedećem klipu. Snimit ću još par primjeraka kako se promijeni. Znači ovdje je vrlo jednostavno, povuče se ovo. I s druge strane također. Ovo se zadigne. Znači ovako se skine. Nebitna stvar na strane. Skinite ovaj pin od kulera. Samo ga izvadite. Ovdje je malo novi procesor, znači skine se ova pasta. Očistimo. Vadimo procesor. Znači ovu iglicu gore. Kašljaca. Isto ima također, ne znam koliko se vidi na snimu. U ćošku. Ovo je soket MPG 4788. Ovo je procesor. Ovako je pitanje. Znači njega očistim. To neće snimati. Primijetio sam. Prvo ću donati. Dobro. Ovo je čisto. Vraćamo i njega na mjesto. Znači, bitno je da taj ćoškić ide ta strelica, djeluje ga, ovo drškljacne, uzmemo termalnu pastu, ovdje ćemo staviti malo više. Stavite ovako po ćoškići. I sad vraćamo sve na svoje mjesto. Bitno je da ne stiskamo, stisnut će se ono samo. I sad vraćamo ovaj.
Svaki ulazi u svoje. Znači sad samo vratimo ovo. Podjednako ćemo. Evo, kad je 2 put kliknu, to je to. Vidimo se u drugom klipu.